Welcome talk. Yes, iyi ni Shema One TV nk'isanzwe. Nje kubagezaho amakuru nkuko nubundi nsanzwe nyabahera ku gihe. Bagezaho n'amakuru mashya agezweho. Turi ku itariki 2 Kanama 2023. Ni ku cyumweru aho Rwanda FDA yatangaje ko yafunze inganda 8 zikora ibinyobwa zisembuye. Ibyo binyobwa biba bisembuye zirimo ndetse Ingufu Gin Limited ndetse na NBG Limited ndetse inategeka ko ibicuruzwa byazo bikurwa ku isoko ako kanya. Bishatse kuvuga ngo umuntu uzi ko afite igicuruzwa cy'izi nganda agomba kuhita gikura mu iduka batarakimena. Nkuko byigeze kubaho hafungwa uruganda rwa Sam rukora ji, ni nako byagenze. Rwanda FDA yatangaje ko yafunze inganda 8 harimo Ingufu Gin Limited na NBG Limited ndetse itegeka ko ibicuruzwa byazo bikurwa ku isoko. Abaturage basabwe guhagarika gukoresha ibicuruzwa mu gihe abakora ndetse n'abakwirakwiza n'abacuruza basabwa kubahiriza amabwiriza yatanzwe mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage. Ni itangazo ryasohowe ku cyumweru Kanama cyangwa se kwa 8 2023 risohowe na Rwanda FDA. Amakuru arambuye tugarutse tudatinze nanone aya makuru reka nyabahera igihe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyatangaje ko cyafunze inganda nyinshi zikora ibinyobwa bisembuye zirimo Ingufu Gin Limited na NBG Limited. Hari n'izindi nganda zigera muri 6 ziyongera kuri 2, inganda zose ni 8. Nyuma y'ubugenzuzi n'isuzuma ry'uko ibikorwa byazo byubahiriza ibisabwa n'amabwiriza agenga urwego, iki cyemezo cyafashwe urwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage no gukomeza kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa biri ku isoko. Muri ritangazo Rwanda FDA yasohoye kuri uyu wa 2 Kanama 2023 yavuze ko nyuma y'ubugenzuzi n'isuzuma ry'uburyo abakora, abakwirakwiza ndetse n'abacuruza ibinyobwa bisembuye bakurikiza amabwiriza, yafashwe n'ingamba zirimo gufunga inganda ziri ku rutonde rwatangajwe none kuri tariki 2 z'ukwezi kwa 8 2023, gukuraho impushya zo gukora zari zarahawe izo nganda. Ibyo ngibyo ni byatangaje na Rwanda FDA ndetse bigomba kwita bishyirwa mu bikorwa ako kanya. Iki kigo cyategetse ko ibicuruzwa byose byakorewe muri izo nganda bihita bikurwa ku isoko ako kanya, ndetse iki kigo gisaba abakora ibyo bicuruzwa gutangira gahunda yo kubikura ku isoko. Abakwirakwiza n'abacuruzi basabwe guhagarika ako kanya kugurisha ibyo bicuruzwa ndetse no gusubiza ibyasigaye kubabibahaye cyangwa kubabikoze. Rwanda FDA yongera none kuvuga ku nganda zafunzwe harimo Ingufu Gin Limited ikora ibinyobwa bisembuye birimo Red Warage, Radiant Gin, Ingufu Gin, Kings Vodka, Royal Castle Gin, Medo Gin, G&S Ram, New House Potable Spirit, Club Potable Spirit na Hometown Potable Spirit. Ibi ni ibinyobwa byakorwaga na Ingufu Gin Company Limited. Ni uruganda rwakoraga izi nzoga zisembuye ariko ruri mu nganda zahagaritswe none iri tariki 2 z'ukwezi kwa 8 2023. Hari kandi nanone NBG Limited yo yakoreshaga birango birimo United Flavored Gin, Bombastic, Coconut Flavored Gin, Ingufu Flavored Gin, American Flavored Gin, Maguma Gin na Fimbo Blended Banana Front. Nabyo byashyizwe ku rutonde bw'ibicuruzwa bigomba gukurwa ku isoko. Skydropped Industry Limited, African Bamboo Front Limited, Nopa Company Limited, Root Investment Group Limited, Rugari Agro Processing Company na Zangru Industry Reliability Company Limited nazo zafunzwe. Ni inganda 8 nkuko maze kuzivuga. Rwanda FDA yasabye abaturage guhita bahagarika gukoresha ibicuruzwa biri ku rutonde rwatangajwe, ndetse yanasabye abakora n'abacuruza ibinyobwa bisembuye kubahiriza amabwiriza yatanzwe aho kugira ngo bahure n'ikibazo ku bijyanye n'ubuzima, aho yavuze ko kutubahiriza bishobora gutuma hafatwa izindi ngamba ziteganywa n'amategeko. Iki kigo cyongeyeho ndetse kuvuga yuko ibikorwa byo kugenzura bikomeje kandi ndetse hazatangazwa urundi rutonde rw'ibindi bigo bishobora gufatirwa ingamba mu gihe isuzuma rizaba rikomeje. Rwanda FDA yashimangiye ko izi ngamba zigamije kurinda ubuzima bw'abaturage no kureba ko ibicuruzwa bigera ku isoko byujuje ibisabwa cyangwa ubuziranenge. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'amasaha make Rwanda FDA itangaje ko hagaritswe impushya zose zo gutumiza mu mahanga ethanol izwi kandi nka Neutral Spirit, yanahagaritse gusuzuma ubusabe bushya bwo kuyitumiza. Bityo rero niyo mpamvu Rwanda FDA
yafashe icyemezo cyo kwita ifunga zino nganda 8 zikora zino nzoga zisembuye kugira ngo abashe kubungwabungwa ubuzima bw'abaturage. Byose rero urakomeza ubisanga kuri Shami One TV, kora subscribe kugira ngo ntihagire na kimwe kigucika. Dukomeze n'amakuru butaha kandi ndetse nibafunga n'izindi nganda nzagenda mbibagezaho 5 kuri 5. Ciao ciao.